Ove godine organizatori drugog vrnjačkog karnevala, koji se održava u našoj najpoznatijoj banji, potrudili su se da nizom zanimljivih manifestacija privuku veliki broj gostiju. Za svakoga je bilo po nešto, od baletskih predstava za decu, žonglera, do atraktivnog nastupa indijanaca iz Ekvatora. Ipak, mnogi su za provod i uživanje odabrali ludu maskenbal žurku. Posebnu pažnju je privukli izložba voštanih figura u prirodnoj veličini, a među kojima i do danas najpoznatija femme fatale Marilyn Monroe. Svakako najromantičniji naš reporterski izveštaj zabeležen je na Mostu ljubavi. Ovo ovde na šta sam ja naslonjen je Most ljubavi. Zašto se zove baš Most ljubavi? Mislim da će biti interesantna priča i to po jednoj poznatoj banjskoj legendi. A ona kaže ovako: u osvit Prvog svetskog rata, dok još rat ni slutili nisu, zavolili su se učiteljica Nada i srpski oficir Relja. Zavolili se i jedno drugom obećali. Bila je to ljubav o kojoj su svi pričali, koja je plenila pažnju svih Vrnjčana. Ali došao je rat sa svim užasima koje sobom nosi. Relja odlazi u Grčku na ratište. Odlazi da se više nikada ne vrati zbog prelepe Grkinje u kojoj se zaljubljuje te raskida zaruke sa Nadom. O njegovoj daljoj sudbi legenda ne kazuje ništa, ali zato Nadinu sudbinu zna svaki Banjčanin. Zbog prevelike tuge ona svakim danom kopni i na posledku umire mlada i nesrećna. Devojke potrešene Nadinom sudbinom u želji da sačuvaju svoju ljubav na katance ispisuju svoje imena i imena svojih dragana i vezuju za ogradu mosta koji je bio omiljeno sastajalište Nade i Relje, a ključeve simbolično bacaju u reku. Baci ključ. I šta još reći? Bilo je ludo i nezaboravno. Možda ne kao u Brazilu, ali svakako za pamćenje i prepričavanje.